Ake ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho kuthe khona ungafinyelela khona leli hlelo. Igama lami nginguSembiso ngikwaKaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona ezemidlalo kuleli hora zimi kanje. I-Orlando Pirates ngompetha be-MTN 2024 emva kokunqoba iStellenbosch ngamagoli 3-1. Lo mdlalo ubuseMoses Mabhida Stadium namhlanje ngehora lesithupha ntambama. Esombeni sokuqala iStellenbosch sishaya igoli lalo lokuqala livalelwe enethini uMojela ngomzuzu ka-12 minutes. Kuthe kusenjalo ungakapheli isibombe sokuqala, uSaleng wathi ngeke siye esiwombeni sesibili ngaphandle kwegoli wabese livalele enethini ngomzuzu ka-43. Kuthe esombeni sesibili zabuye zadudulana, uMabaso walivalela enethini ngomzuzu ka-91. Kanti bese kediwe umlaleli usabatshaza kunjalo lokho uMfukeng walivalela enethini ngomzuzu ka-96 emaphethelweni, lokho okwenze ukuthi iPirates inqobe lo mdlalo ngamagoli 3-1. Wembukeli iPirates ingompetha be-MTN 8 2024 sithi halala bhakaniya halala.